Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ki naki memuji tamat tapuk mangeri karang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba nasari injaki buku magasing ati maci nong siaga dan tubuh masalewang. Natenaton nitakalupa ampa batu wangi salam mappa salama mangeri nak bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bajimi uru-urukna yang terhormat Ibu Dr. Haja Kembong Daeng M.Hum selaku dosen mata kuliah apresiasi puisi Mangkasara, agang-agangku yang berbahagia. Bajimi naku papesingan kalengku nakke Nita Purwanti baturi kelompok talu anjari moderator. Naniakmo anggota kelompokku Yami Antu, Husnul Reskiani, Risma Nur Fadilla, Andini Makdi, Nur Fatimah, Khalifah Muslimah, dan Nurul Ulfia. Naku persilahkanmu agangku untuk ambacai puisi na eranga dengan judul Allo Palapasang Tabe. Allo palapasang anne alloa nia uki arannuran ate ne pakma lanri le bapamu anggau maliyam papasang Dasi nadasi kintama riurunganna atau anggap payah pangamasayang batur karay Allahu Ta'ala. Si kamah tau aku sari batangku bela-belaku kipamupurang si rakanya lek bakanangku majule kedo-kedoku tasiratang gauku tasirukan iya barang kamai apa narelaja karaing Allahu Ta'ala ampamuporangi dosata natarima pagkusianta Anne alloa mai meki masing anringangi limanta ajamataeng tena tau tak nia kadosanna Tena taule ba gau salah. Kitia amuliki dosa ribatang kalenta. Annelino pamari-mari anji. Barang ammo tereki riallo. kalak busanga malanying tak muri-muri landri tek nina pak maita